Moi, je me dis encore que j'adore, يعني سؤال بوز ولا حرام. Bon, le reste de là. Mais c'est pas que j'ai parce que la question qui se pose au départ, qui c'est qui a inventé le style, ça, si j'ai dit ça, moi, je dis que ça s'est imposé tout seul. Donc c'était une nébuleuse comme ça. Hein, c'est vrai ou pas? C'était tout le monde des personnes. يقول دي حضرت دي والوقت يبقى وين يبغى نادي ياخذ الاسوسياسيون ابارتي ناس ديماني زعيماني ها alors c'est leur droit après tout c'est ça mais effectivement il se pose ce que je vois je ne sais pas je ne peux pas admettre qu'un groupe ou une personne ou qui que ce soit monopolise le cycle MCV puisque c'était tout le monde des personnes comment dire c'est qu'il a 10 مدن كي نهضر 20 مدن كي c'est pas possible. Et puis d'autant plus qu'il y a une contradiction grave. On veut être rassembleur. Et de l'autre côté, les Nasagir, vous jouez un bon. Ça rassemble les machos bon, les bons tenir, ça rassemble. Alors, les Nasagir connaissent à Adam. C'est pas grave, on est joué à الكاسس كما إلا محواج العاشق إذا صراحة يبغوا محواج لا أول في المديش بيجيتو مش قد ما يبقى كده سنة عشان تنكين كل مسيبي أي ما هو مسوي خبر لا أسرق اللي متقصد خدمة يوم لكن ذلك 15 جونا ما هوش نخدم على اللي هو 3 سنين ما الماد الناس كنا غير نجيب ويا سكتنا الغابة كما على وجي محيا لجوس مليين إذا زديلان نتاع جوال غاف ثيمات شقنا سجين غال القبيل وتصن تمثال وجدي سنة تصمحيا تاس تمثال في شغبن غاف القبيل لما تسيمات من الخدمة ديك قار ماشي الأول كان إلا كان خدم خاطر شوك